Kasin Shongdor Bar Telang Bashisngi jang Kajantia Hills Autonomous District Council JHADC bapenya deu chairman Dr. Sanki Shangpung haka khandai trek nai wing karakem jingshit puk namar lami shimenta bun ngut kidikhot banbu jingkala yakani kedor bar lapenya deu Dr. Sanki Shangpung chairman Kijingkili balawan ra daki MDC liang persya kentup yau auhai Andrew Shulai Ubrai Star Cermang halor kajing sateng ketulop kinong tray JHADC kajing sateng ban pendap shna yaka yau musyang shopping complex bat upur usam joka JHADC bat ka Assam. Executive member Finliness Bare ujuba baka shnong khanduli ka hab hapo ka elaka Nongjingi ka Lapangap Mukro ki hab ha ka elaka Shiliang Mentang ka Moluber Katkasla Psiar kihap hapo ke ilaka Raliang mat kidon ru hapo upur usam bapura jangka JHADC. Hababan rap halor ke juba UEM Finliness Bare Chief Executive Member JHADC Thombor Shiwat uyathu baka sorkar jelaru kalapan jubab naka JHADC halor ka jingshem jangka yaka japut berkejela Assam. Bat halor kane ka JHADC kalapha yaki jubab syaka sorkar. Ula kershana ka jubab jung uba Finliness Bare. Hakani ka sngi UCEM ulawan ra'ru ika report halor ka bill the Jantia Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill Arhajar Arpulai bala penbait da ka sorkar jela. Nah, state government di depan yang ika council jadi yaki view tu kopian kau ka council yang di tol ini bordering bagi kaki bagi yang state asal Rockwi. Ke depan bagi ika ada view yang dokri yang tol ini cino. Kalau kalau kenal IM charge yang perkara itu ketuman sekian. Panalor di tele na dia beli. Mana pun dei dari kita pada pesnya ini awal ada di state pada state kalian pada state Assam ya. Wa itu ada kini cilong dua airport ini kita kini existing village kita isu salah ini dari itu ada. Mana pun tipi lewa dalor ini itu cilong dua mana cilong pernah. Kamu wina kita kau tipi cuaca kamu rindu supaya kelemahan itu. But ia kata dia, ini thought bahwa ia kini ilakan buat korban macam jempat yang ika sekarang juga walau tu cuma pernah bagi tahu kira korban ini. Tetapi dia ini thought. Bandai negara terserah itu kalau bukan pun respon dari negara thought kalau ini, andai negara yang berseputi. Kalau dia pada import yang berketum menjawab itulah hak kata elaka dapat menolak kamu tidak distribusi tidak yang ketiga orang kaya respon juga itu government wah kata kedimlek yang ini kata jempuskan yang ini yang terulai yang kata manusia orang itu kata kalau itu komiti maksudnya kamu tak bentar yang ini butuh butuh ini butuh pada ini Ini orang yang bila ada hak itu ideal, ini ketika program di manusia, kalau semua orang bahkan lalu dilanjut kalau kita aku boleh serba, memang yang ketika program manusia ini buat itu semua manusia dari beberapa, mungkin ini senang ini halal belum lima, kalau orang ini kuat ini senang ini kuat ini payah kamu jadi ujung yang program di mana syarikat ini kemudian skem yang bercinong tak memandang ini cinong juga berkuasa wajah ini skem nampu bercinong ukro ada skem mereka kamak kepada biang kepada itu mimbar kepada isu kepada skem mereka tafsir jadi itu tuan cinong teman mandi cinong kepada orang ini waktu netu kamak netu ke kaput ke sambil pun teman yang tertentu diskep. Nak kini ke asal di berbuatkan kali klaim juga teman nak kau mana kata klaim berduduk saja semua. Jadi orang ini memang orang tua yang asal dan untuk yang kalian pun nak wah itu kata ini kata clear ada manusia yang ini kata food. Kalau kita lebih nyaman jadi kekam mangga dia ikut juga di mana ini kata urusan kita.
submit the custom marilah yang itu wa yoi boleh yang kita lakukan boleh terdapat pun berdia dengan yang akan custom ini. Nah, sistem itu universiti yang akan direkam. Dan kami pun dilihat aku ada MDC juga. Jadi itu komuniti wa terus mengharapkan bahwa di persmat musuhnya dia di customer di dalam ini kenapa official oleh yang kami untuk oleh jadi yang tertarik dengan deadline bahwa dia itu belum memiliki tepat itu musnah musuhnya ketika tadinya siap mengalami muncas di dalam ini application kawan nado ka Citri April ajar akaude atau dekori ribu sebentar ajar akaude nado di laman besar gate transfer safety transfer gate replacement terhadap jadwal NOC bro depan ikan bro aspa ini amau yo itu di application mana bro akaude nak sama beda aspa. Yes, the project is still under construction by the owner. The same also the meeting is also they have meeting regarding to the rehousing market. The thing was checked by Sri Ashwin Dev, Sri Master Ring, Sri owner. So with regard to the question asked by owner, yes, the project is still under construction and we are expecting the plan is to be right by the and hopefully by the same the entire team of the process was finished as soon as possible so we can see the fund as soon as possible. So I just want to make one thing clear. Now I see every now and then there will be lots of people from the political party also they came and visit the Islamic market. They were said they will start construction for some time. Yeah. So my question is that the construction will start after releasing, after we got the second installment or from other source of fund. Since the project is under construction by the governors, so we expect that once the funds are received from the governor, the functioning of the market plan will begin as soon as possible. Why I'm asking Mr. Chairman, I'm asking Mr. Chairman, because last time we got some amount around 60 lakhs something. That 60 lakhs was not from the donor. That's why what fund? That's why now this construction will have some market. It's entirely based on the donor fund or extra funds also is there. But that 60 lakhs come from where? Our fund, whose fund, whose money? Mr. Chairman, so the one which we had received was this share. It was meant for the queue for the vendor. The same is already paid to him also. So the idea for the petition we almost have. So as I said, the committee are doing their work regarding the scale of the entire project. So once the paperwork is done, the same will be forwarded to the Ministry of Donors and the same amount will be released to the state and the portion of the market will begin.